Umunsi wa 10 w'igisibo, iyo Imana icecetse. Imbaraga z'ituze ry'Imana n'ibyiringiro mu gihe idasubiza ako kanya. Hari igihe usenga ariko igisubizo cy'Imana ntikize. Hari igihe wumva Imana icecetse ndetse yakwihoreye. Ariko si uko iba idahari, iba ihari. Yesaya 42 umurongo wa 14 haranditse ngo, dore imbara nacecekeye, narahoze ndiyumanganya, none ndataka cyane nk'uko umugore uramukwa asamaguza asemeka. Imana icecetse ariko ikora. Zaburi 46 umurongo wa 10. Nimwicecekere mumenye ko ari njye Mana. Kuva ibice 14 umurongo wa 14. Ituza ry'Imana ni igikorwa ntirivuze guhagarika gukora. Iyo icecetse iba iri mu kazi mu buryo bwayo tutabasha kubona. Reba video yose ejo mu gitondo.